Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki samla pule pharmacist naga jilla ki blood pendap ye ki jung pule klasa hak omdom bak ke jing lingo namar bak tenat ko kakya jongga sorkar jilla haduk menta kampat penmi satya ye ka advertisement banthong kam hak jaga ajing sumar repair ki badan hak jilla hende kat haduk kini gisngi ga sorkar klasu thongkam de contractual Ringkat kerja senang lang jogi parlong kebela pendap ye kejing pule pharmacist usamla Amos John Simle hak kejing keran bekilat petai kubor hak kat waitri uyayong arajar pausan uli thu bakon bakin hon ladap pensnguru hak menteri ke sorkar jela kebakmi ikatrat ke kakya ban kampen bo nikilat thongkam na kebenta ki samla kebela pendap ye kejing pule pharmacist dak baseng ki pharmaceutical industries hapo ke jela bat ban thongru ki pharmacist hak district hospital ki CHC ki PHC bat ki sub center kat komi kendon jong ki Indian Public Health Standard namara bo ni kislam ajing sumar jong sorkar kimshim labut satya ki kendon jong ki Indian Public Health Standard Lepen pauru ke jing sngosi namar ba ka kakya jongga sorkar jilla ka shupin thami ki samla tang da ki kam contractual kat bagi permanent post ka sorkar ka pinmi dunabha Laun si kami forces nila hai khamat hak sorkar yang utang di sini coba ni keren yang government hal bede bat kajing I khunswat ke joki bat kajing le om sanya joki ni ya ki pharmacist hapo kejela hoy ngila keren lembaga social media ngila baru dan kasih kaba hausnya beradab kan kau kasih bagi pak hai madam menteri kade absal kade benaga pra josnya ada absal ini lembaga jengkak kejungi dan kasih ila welcome ini how abkhnai terik how absal terik benai khnai arja absal tadi edit si benai ke bani pha ke si te kini kecil pha ke jui si kade bobun pha ki mak tingeleyo bani kelu ini kemak ke bani kong bani bani keren kalong hal gede ke la thungkam thungjam nomor ila bulut ke spa ko ila bulut yang por khamta but ye kecemut kha dan mengiwat ye kajing dan jingsta te lembaga RTI di Banglayola ke pus pharmacist ke bubun iklan advertise kat hadu kini simple mereka kum ke IPH standard kim fulfill lani kim tendiang habis mereka pus pharmacist te kunta ile indo ila respon yang tadi sini itu dulu sini dan kebaan HWD bat ki lagu ukam oi ni sutu ni kuat yang kam keba deh kita bentar deh dikui pada kam coba ni dan tu kelak ladai tahu pada contoh pharmaceutical industries keba bat bantung susu kambun kita inspektor nomor pilih iya atau berjalan jungi kita dan berharap tali distrik mereka kajing tip jungi kim fulfill haman lagi kawi distrik untuk inspektor tinggi dawan sorkar bahkan tumbun susu kita inspektor bat tunggu dagi pus atau dagi hagi bentar lakum ka enforcement kabala lani kum kita ki sub inspector ya ajma de sarkar hak tak kom te me kali bujun ni la respond kan lembaga jeng kran te di menta be ni la betiru lembaga IT standard nomor harga jelas ni kum pengalaman ramane bakin fulfill kat kum kat IT standard jadi dawan nak sorkar bakin bu sibuk ke pharmacist lagalong haka PHC lagalong CHC bat haki district hospital kata galong hasab center lebih dapat dawan bu nalotu bu pharmacist way ngapor hospital pharmacist di kuat bu way pharmacist untuk PHC lagalong no arm pharmacist
Dapat si live du sound promises but di district hospital kibadan ni kisangko juntia lalu no live du sound bisa sepak juntia bukan kan kambur deh kalau nak kata kali ini haki kipor ada penilaian keren hal media mah dia nilai itu harus ini gimana dia nak kalian cuci lah respon ni kata bagi snowday kat kumbani ia kedua musim ia buru ia kasih ia tarik kaba insa shong ka meeting bagi how way pat benar ia kedua benar berkenai yang insa shong meeting benar ba shko dah kedua benar